Heprit na fisabet dis imli kabadang puli ke kelas 9 haberwa RMSA Secondary School berwa kabadi ke kun jong ba verson dingdo bat ke kong pranti miris imli na Shnong berwa Ribhoi district kala syajit ban mi khamat kum ka youngest scientist na Ribhoi district ha ka UVK program kabala long North Eastern Space Application Center NISAC Ribhoi district Heprit na fisabet kala syajit ban yorung sya ka UVK program kalong lingba ka jing minta ka jongka ha ka online quiz game jong ka UVK program lingba ka jing syajit ban mi khmat ka Ribhoi district ban Aiman sim ban penchlur syu ikani ka Heprit na kaliang ka tanat district school education officer Ribhoi district mentasngi ka apun retrik jilio da ka jing ngau sarong bat jing kemen sim kala pen kop buram ya ka Heprit na fisabet dis imbli ka Wanrah nam bat buram ya ka district ya kani ka jing pen kop buram la pelong ha office rekam jong ka district school education officer Ribhoi district ha ka bala sakhilang da ka kong paidulin ding do nong lat DSEO ka Ribhoi ha ka jing don lang ki bahi ngasem bat kinong hikai jongka ka Heprit na fisabet dis imbli bat kinong trei jong ka DSEO Ribhoi district Kakaban kong asuban ayo yung lain bukti yang ni kanan panila pan Khuborjylla iwe niki na kiba Wanrah yang 6 Khuborjylla valuation benda kanika young scientist program dai na kanika daw ba office minta kasni ni ai ki momento ye kum kadak kajing buram ye na kabeda kajing le sitom kajing ban boys kan kathong medla job ya ka nikong ya ka quiz competition hapding jong atlaput di student habaro kari India bat lawan ba ta bat ila yo susu manang participate ya kani ta young scientist program bat ila la ban Shna yung new rocket bat ni kitbok kiduyang ni by inang leminat hagi kwat isla but by insa hakaway kisni insa long scientist ba crown jong kari but kajat pagriyo kajong ni the I could play ro ikinomikai Meghalaya tresitom na dai headmistress yang school Meghalaya pencelur ini kena ban ya cakman banisim benda hari ni ki online program but wait ki program ki ba ki yola ya ka banisim benda kendiat cepangan ni ka RMSA berwa dan tu sedang ya ka macam senam but kelak kiu sibun but instrument ya kini ki RMSA ki badan hakani ka Ribhoi district ki jemi kawai hidin kawai ki ya kiu but lanang ya Roy haka enrollment but haki way kucing pasco. Kemudian sibun, kemudian kurkui ini kena untuk kui ini ke sekolah, untuk kulang ini baru ini namanya kuacikia, kemudian sibun. Itu. Aku cuma kadang kalau kena fisabet disini, but mention kelas 9, bekas sekolah cuma kalau ke Wanrah RMSA Secondary School sana. Kau ke lingba jong ka Bharti Foundation Miss Dayu dan iwe ina hikai balawan stisha ka school jeni da introduce ikan ka program but nang ta dapadeng arlak malayo select ikani na sha select ikan ka program but mala ni hab te chate but ni hab saat te yo but kila hikai ro yang ni kumno shwaban shna rocket kila hikai fe yang ni nang ta kita ai rocket but ni hab Shna Paan sini nga beli Shna rocket hantu kita pun kena hikai ru kiba la guide ini kila abu kena hikai ban guide nang ta ladang nang rocket Shna ro kila dan nang guide nang ta namdan ka jing tu ban lang scientist nama Kwah ban lang scientist lahir ada kani ka jing kuling aku ban lang IS Kwah nakabangan bantai kuno ba kalau tiba ada kita nak kena kasap bakidan kini ban buri kini ban pi bak kini ban bu itu kasap jengki hakmat bak kenang makin
Ini tu kak subject ki bakin boy besok perang bat kim di ben randin.